Smo spremni za betlat? DJ, hit! Enjoy the next day people stall in 10 seconds. 10, 9, 2, 1. Statni broj 50. Ti! Ide prvi! Ko bi rekao da nešto tako malo no može biti tako zastrašujuće? Provokacije. Wow! Kome trebaju se značiti da kad imate brendere? Pa on se malo i u kameru unosi. Bravo dečki, ja nismo shvatili. Svaki čast, bojice. Ajma, još malo. Sunci, 3, 2, 1 i krene! Sitan, ali dinamitan. Sljedeći battle. Startni broj 52. Vjeko. Plavom klubu. I startni broj 43. Zmaj. Crvenom klubu. Momci, razvalite. Prije kao 200. A dobro da ga ima i gori. DJ, ti uvijek razvališ, tebi ne treba ništa ne reći. Divna forma, onaj